kami lekai kelong kebedon kami kesamla harangkat kejing don lang jong kejing ko jingkia. Sembut Menteri Rangba Kejela ba Presiden Tensong ha kejing don lang MLE katanya ba bentedor langdo ha ka laitrik uleber arjar arpun riu ulapli pajba ya artli kiskim kiba kasnong kadon kambha kata ke Indo Sports Hall bat ke Health Sub Center hak snong lait kerhong hapakren hagani kesngiu MLE katanya ba bentedor langdo ulapun pau kejing kublai ya sembut Menteri Rangba Kejela ba Presiden Tensong ke officer ketenat ke koi kekia ketenat dilekai ki sordar snong bat kinong shong snong ki balai don lang ha kani kesngi ulah berap da baong ba ya kani kesap sanda ke layak keren la bun benai benyok plino bat kumju ru ya ke Indoor Sports Hall ba menta kalayo ban pli na ka benta ki pajba bat kinyo ban pendon kam ya ka ulah ong ru badang don shu ki sub center ki bakin suppletion ha ka constituency ulah ong ba ka koi ka khia kari ke spa ba na ka ta ka daw na kaliang kejungu bat ke sorkar ki syemi kilat ban penjani ki jaka ai jing sumar sya ki pajba na kaliang usembut Menteri Rangba Kejela ba Presiden Tensong ha bakren hagani kesngi ulaong ba kalat kerhong kadai ka wei ni kisnong ki ba pendon buram ya kasian RD blok jong ka mau kenro ulaong ru ba jing pli kini ke arteli ki project kan lo kejing gerku ya kisnong bat kathanyi bero ka wei ulai kublai uba bantai dor uba lawan ra ikini kiskem pat kentui ki pajba ban trailang na ka benta ke jing mentoi jong baro Al-Qadri Dr. E.L. Kharbuti berwan Shikman Badi ba Bentang Al-Qadri ba Wishman Mi Pamdhai berwan Shikman Bentang Al-Qadri Sabidi Ban ajumot lani ban keren ka tugan ni kum ka dak bangilay don lang isu kemen pala namar ba ya kani ka sub center ka bangilay plan labun bun punai mensua bak menu bangilyo ban plino bak kunju ya ka tei ka Indo Sports Hall hantai Henry dailing ba hikam ibangimma kiya ringkat nilai penbaik nang bagasnong ban yaman up adu kani kesni pemerintah bat songo shika dai yo kendra yo boleh try kendra bal aye kani kesni ko syai bakui mangiyo ke kani kesni sya ban pensa jing mau ba kani ke jing angnu jong ginong song snong jong snong lai terhong gilayo ban police indan ya kani kasap senta kabala ju ekran hagi long yen long sep niju ekran hagi dukan sya ia keren apa ikali balano ngin yo ban pelino bat balingin don sub center kata kadi jing keren bor pemensua ndai ngasmo komen sigade bau snam arajan atwe apua niyo ban propose ye ki sub center undai tang apo lai terang bon jaga hagni ke constituency ke bi ke jong ngilada ban pli ko ke sub center apo lenshek mentang sengi ngilayo ban pli saka ni hapo la terang bagi nang yo ban pli saka nong jerong saka mauber saka maulad idang bun isop senta menginang yo ban pli naman gi ong bangidon kam ni gini isop senta bagi propose lima kali ke PM Abim ki on scheme kebawan ng government of India ba ngidon kam ya kata ka kot ka kya ka babyang ni siyong baka kot ka kya ka di ka spa ba kadai gajing sisa ladang syait ni klan ni kot ni kia yum don kam bengi haban lech ki jekat semua hanai kalong beriu man beriu ngimla ban lech nakapang ni sitong tadai na takadaw ba nakaliang ka jonga nakaliang ni ka sarkar ni tri sitong kumno ban penjan ya gini ki jaka jing sumara sya ki pai ba khnang bakin sok kumbaong i doktor mena kadai gajing sisa ba mentara sengi ngilayo ban play ya kani tambah kabeting kalau yo mendon beri bonwan handai ngong doktor kani ka sub center anong gandai gawai ka sub center ka ban function ka ban terima natip syai bat natip ba ya ginong song snong hakani ka snong ka bi ginong song snong hapo ka snong lai terham kin pendon kam ya kani ka sub center natip syai kata namar boleh yu bangayo snow bat natip ngai kendu bat kilong yeng long sem ya ka jingdon kam jong ti ni sub center
Handai ni sung tu badang duna ngirang don kam ya kan manpower ni. Katang ilang ya keren mana. Mendang itu ni INM buat cokida. Kan poi mai kata gasni tang la da play kani nadu mata gasni. Ba i baterai ni ke saku. Nakadaw bangim la sutang anu. Nakadaw ang kaliman ne. MLHP don kam pala. Bangin don ni. Bangin don kam su iginasru katapat kadai ka guideline ni ka criteria ka lambu nagaliang ka health department kamtam gani gabawan na po government of India scheme nginile kumno ring so comment menta kasi bangidon lang huni badisa ba prustun na try insale ay ndai tang na banta kani kalay kurong gabadan handi ako sunong jumi hindre haborok kejelahi bakumno ngi perkat nakabenta kini KPM mabim subsenta ki bangyo na government of India bagaman pawa ngidang duma kata kadai kabangaru na kaliang junga ngalayo panyekran badi bad ngangit scam bad kaliang sarkar kan sapet ka ibudon kamam ne ye kenang bad pensuk yaki nong wan sim dawai bapang bistam bad ngagerpa dulu na kaliang junga yakikum kinong siyang sunong bad pendon kam kani ke sub santa kaladai ke jongki na duk mentarsi pendon kam ya ka le ba ya ka kaladai kita pendon kam bakin ong hadin ba em ke jingwan jong ka sub santa ni ngim yo nang em lada ninang ban pendon kam idon ni ke jingi trailang kan namlong le noi bat kan long sisa ke jingku nak benta jongki kum binong song song nakaliang ke jong kecai kendri ko betik belai kecai kendri ko pangiong gadam ni kata ke jinglong ke bekerpang ini benbat ya kata bangidon ya kemen singim sengogu kemen singim jong ke jingi tiplan kemen singim jong ke jingi trailang kata kadai ke bangin la baniak cakmat nak benta ban kentiu ya karoi ke par ban kentiu ya kikam kicam ban kentiu ya kayo ke ko ke jela ke ye jongi ni so komen si kadai bakum gani ke sengi niyo ban pli atli gini ijingtai handrai ngarang mut bamanda ke sengi nginyo sunan lai tli sima ulai tli kisen bagatai ke madan football hapo jasir kala ada tambah susah ini itai dai nata kada bangi kamla ban lelang andai munta kasni sar di syaf la dibenjo men lightly jintai hang depo snong ngamut kum tahi tambah dang don idin sa atu kan ne ya katai pa ni ong sabu no adin andai munta kasni pat kabaso komen kalom babalai bang yo pat ya katai ke Indo Sport Hall ngangadum sim sibon ya gajing keren dan di por magapor layan nama ngasay keren ya kawai gajing keren mana kan orang keren ako assembly ngong nga action speak louder than word kakam gadi ban kamjam ban ya ketir lada usuhe tang kania kakam pa empoy sunu kay gaban jay ini kum gasno kum gajay kendriyo namar balay mo ang puta manda kasni kung ginigijay program nilatit lupa baga memerendam bukan sabut na dia dia memerendam kelabut sisa segatri lada pan puli mentang naman ngitip siya baka surok kalintig sikin kadai kayo kakwat nakabenta jongi kung ginong-song-song tiyaw may day ba't kani kabenta nanino ba't nakaliang ka jonga alakir pa ba't nalakren ay dito ringkat-ringkat ba't kasinong nilay kren ba't i gipiti sinusta badan burong nakabenta kumno bangin niyo ban siyang rong no ya kani kasinong nilayo ya kani kajaga kabitanan kung sabsenta nilayo ya katay ka indoor sports hall kabitanan kabang iladagbo mau nong rim house nam arjat arpusaw bat menta lala bani ikum tay ladap lut nasukwa bani itu ipi kendiat bakum no balay niyo ay kendo sport hall hande po sno jing sisya bila di banyo ada bakamhe sucu irang ba snong
in kubur ya kata. Ka executive committee jong kedor bar snong kan kubur ya kata. Jing sisa ngilawan ban thau ban wo. Dak bay lap yap no. Ya iba khaba, iba in charge. Belum asisten engineer tu ko. Ngilawan ban yalam ban thau ya kata ke jaka. Ngibut ban wanra. Dak way ke center kata ka dik Hello India Sports Hall hang ni po lai kerhong balai mut wanra dak kata. Naman ni i ya kasap kapam. Ni i ke jing kieu jong ka lai kerhong sports and cultural club. Ni i ke kasap kapam jong ki kena ret ibadah ni ke senang. Tiga pelong yang abangan perkat ngau la bahada ka ni. Namar kin yo ban sibur bi jing toy ngadu ka jing syak kelan mat. Hadu ka kam ka jam. Hari ingin dalawan ban thau ban wo. Kat kum kata ka guideline ki kriteria bala bu daga Hello India. Kalong bang imla ban fulfill kata. Bat wilayah thau la yo wo lai khot ka senong kata. Lai tip lut. Ngimla ban bu ni. Bat ka pelong. Ya kata ka Hello India sekta. Ni hab ban ra no. Siapa om koi. Bat menta pi stai om koi katu jing trai keladat ata. Katu kadai ke bahek ba. Ke ba kumba prakur tingka. Den rai ban lait pat na kita ki ibro. Bagi jing ang lut hilong disa ban yo ang dia po snom lai kerhom. Jadi na ta ada pelong ba. Na kalian ke cuma. Aus nam arjar atua. Lale estimate na wood but ni propose dakaway ke indoor sports hall. Indoor multi purpose hall niyo. Nagabenda ke jingdon kam jo kesno. Katai menta kala yeng. Kembali arkuy lak tangka. Bat ke jingtrai ke bela ihun. Ngatarai na din nang ni inong song snong hagan nga tang gabi jongi kamtam hapo lak kerhom. Ngatarai ka kawai dawai bani penjabo sam tendon kam sun tai hall talang yam si jaran dulu. Dai na to. Ha? Pinilit no siya hall na yung lek behiyeng ya. Kata ka siya mapi mga sui. Mamenta ka juk siya sorli timot hayang ju ile isu. Lailit ni siya hall. Di hang ni rumunta imat ka digalat terhong ning kong kaban sedang siya hall. Siya katahan ko jong ni. Dip ka sunong ka penbaik kong no. Batman. Kini siyum kini krong kong no. Tambatang gaway. Ang ipi. Katay ka hall. Kadai rusi benda. Bangin kilan met, bangin praktis, bangin train bahai gini kena badan sabdan pok. But ngai mentan hantai ko ngirung arteli gibat mentan ko. Ladak bandro, ladak ban penbiang. Tik apa lai kerhong dan nem dan banang ilek ban mentan sia to boleh football sudah. Dan nong ilek kai ban mentan. Ha? Udan ya? Tidak dan dengan wan nang mga sedang mga ngaruh di pelia badminton ini lihat kan tinrai ngakwa banong ipitang kawai katai ka hol lasna khdan na ka benda ka sab ka phong ka bapidan benan kam hop ya ka ladai ka kamela ka ladai kam smubha sumar ya ka lekho ya ka bat bu brio ban pek banri ban kendang ya ka toilet ke balabiang bahan darong serong ni lasna bud teli di toilet entai lasna ya jaka ke stage ladon ke jaga khe ladon kamtam shani lig bubun badan yang sap ke pong karwai kaput ke siaw dikatai ke de jaka ke bala biang bah bapin pendon kam meka ban nakaliang ke jongaru ngatarai pendon kam ban pelong jelang rung imat ngap banwan sekolah kerang ban por liur li temut bala biang ya de katai lalai usap pria bani wai bani sna pandal ke jinglut ke bujur tim kanu orang basnong charge kasnong kan charge mo nakabentaban pendon kam andai ngai ke dei kebla penhon bat kebla biang bah pi kong kinong song snong pidon bok pelat bat nakaliang ke jongahi oh ipi nginang yai ban treng nginang yai ban ai kumusyakri pai ba yang i yang apilak tung kumusyakri ngan yai ban syakri pi kenrat kong yang ap syakri tang ba ngini trailang nakabentaban manra ya kejingjok hagabai dei bat kesnong kata bat kata ni bro kawai tang ini ginti auditorium
ka indoor lani ka auditorium ka bapila ban pendekam haki benta baro ngai keblei syajangu yai ba bantai don lengdo usamla rangba obawan ra ya kini ki scheme kini ki project ha ka ni ka snong ke jompi ki pajba nok snong tongin sngongu bat ngin yai ken mau ban kit bok kit uyang yau ne rangba bau nang la pat syakri kambha ya ka konsumsi baro kawai nakalian jom ke sorka ki program ki baper ki bania syong ni perkat ni peliu jemut banwanra ya karoi kapa hakawei pakoi ka snong hapok ejela mega ngatrai ngilayo ya kidak kisin pratelikisnem ki bangasimti ka sorka nado u arhajar kapra lasisni ngin rakhi ke jingda presiden juga NDA government kabanga syukwa banyatru ya pi ki babon ki kam ki bangela persang banle ban pen urlong hakawei pakawei ka konsumsi hapo kejelam iklah jemi barakawei kamtam mentang yo ya kaji shithem ki long kemi ki SSG nga ihun gaman sim hakapor jonga hato por ka SSG kapat don nang ni hapo like ro tengayo jingtip pemental bun ba ke SSG tam ki program ki ba pipen bentakasni nga tragim don kamsu banya keren kilong kami baik ngakwak banong ya pi ba ha u arhajar katra hilak bamudur hakeleng saudong joga jela jongi ka SSG ngidon tang umasau hajar teli nadu u arhajar katra hadu menta u benai ngelaken tiu syakasan paulai hajar teli ka SSG aga jelam eklaya nanta syusu masyuatu ya pi kilong kumi namanya iang ne ya bon kilong kumi kapisa kabengi ai syaka SSG om dunasyu ya ka si hajar sispa klur tengka si hajar sispa klur tengka kabangi ngi invest na kabenta kilong kumi na kamta ki women ki self help group jo ki kentei bat ru na lor nangta ngilayak tai op lepa bat kabang ka ai ya ka loan ka bengi ka soft loan nyeus pa san po san plur bat nakatakan nyeus pa san po san plur ki kunhun jo ki long kemi kilala ban penpai la de ban siu pat ya katakarang kumbak hendai kosan persen kabamut baki niki SSG wilayah treba bat ngangit ken hang dia snong lai terhong niyo ya ka jingkeu haka imlang kasalang ya ka jingbit jingbiang haka kamai ka gaji lemba jong kiniki SSG teka bangakwa bandong ya piang ni kolong sngew bang nang penklain cucu lemba ki view ka sorkar ka demokrat parti nang ta ka budget ka bangi sedang sudet pas menakane kendiat sengi na kabenta ar hajar ar penriu ar pendiau nilamang kamhe susu ya kata kabingi ong ke budget provision na kabenta ka empowerment na kabenta ki long kemi lani ki kente te kabanga kerpat ya pi kalong snowba
nang tray sitok nang penhe syuk katu ka business jompi ya ka working capital pinam don jing banyo na ka benta ba pinang penhe ya ka kamai ke jompi lemba jompi SSG jompi nang li sekma te ka banga korpat ya pi ki long kme ki kun samla tray sitok ban next camp bagani ka SSG kan long ke jing perku ha ka yo ka kot ha ki long yin ki long sen om day tang hang ni apo alai kerhom en rei ha ka jela mikra jami barok kawai kabla ai kabla buk da ka snong kawai ya ka internal road nga ilaran jadi surok mengariat nanti kapum menek begitu tahu juga ngong len no kejing bahriu lai perhom boy ne hang ne haka jaka sumar kajing internet kejing ikian kejing ibang nga try pinot sumar nang tai ya kan nang tai tan sis pangput nga try lah kelak hongtong nang le te ka bangakwa bandong ya pi da kejing telang bat iba paidang da ka jing felang bat pi ka borsnong barok away ngan sa pen urlong kamplon ya kan kabaar ha kabede bat ka jingbit jingbiang jong ni sub center nilai keren mene yai doktor DMHO ba kidai ban pa ya ka proposal additional post katkum gajing.com na kamenta bangin penbit penbiang ya kani ka sub center jompi hang ni halak nama ka population gade ka belaya ka population ka belaya ban ngangej kem la dingila ban pentrekam kum bakade ban trekam kan long sisa ka jingkerku ka bakraw na kamenta ki paitba nong sonsdom baro baka bakhadu ka stress kalong niya ka secondary school kabalayat syafram ka building kabala internet haduk mentah pidag ya kersani ya kaniru da ka baniya frelang bat UMLA jompi ngan buddin kenang bagilah ban penrum hapo ka ad hokran ha kini ki benai ki snem ki banwan te ngan nembun ketin su satang kendiat ke bangakwa ban ai jemut ya pi kilong kemi kilong pa hadin bak layok ya kani sub center kumlade keren mene barok ka bangakerpat ya pi kolong satang kawai sngeu bah ya kit kia banwan syakani ke jaka suma watlad pindon ki doktor na INM ilala ban pek ya ki emergency case let's say yo pidon BP la ni kadon kanu kono ke jimpang ke jistop lemba jong kani ke jaka ai sumar na kermen scan na kamentaki kam emergency kan yarap ya pi batkan ai ru ka jingku kampam ma pi kilong kemi bai na de kerpat snow bah ban penslur ya ki khon jong pi lasai lechiski habake armet ba lakum no ngimdei ban susania tang hakajing sumar kasi man mangi haduk mentadang bun bah kiban dang nek bet hakajing sumar haye kajing sumar kasi ngamong ka basneo kababiang tanba kabakongsan let syaki jaka sumar nalor ba ki sumar ki kasi lek lu syaka jaka sumar kenang ba en penti kena ya ka kot ka khia jompi pet kene kabangi om kata ka mortality rate mentah mekla jomi kalanang khia ndei ko mensua ne thu ipi na ke sispa nduna ya ka arpho kilom kume namar ba kimlek syaka jaka sumar kiyang no hakapor baki kaklu temrei mentah kala hiar sibun kajing hiar jongka dei namat
ba kilas dan kilong peni banya beh syaka jaka sumar dengan dak repat na kata kadau kaptam ya pi ka snong hang de lai krom kade hap lau yin ka jaka sumar ka don lau yin ndon jing ndon dau ban ong da kumwai pat dengan kerpat ya pi ba pins ngau ba ban pendon kam ya kini kenang ba kan pen mentoy ya pi bat kumju ya ka snong ka thau barokawi tu blei trai kanat